होस्। नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहावगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खना बोला जुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमन कति मते हरेक बुधबार सुतोसिया चटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक साहित्य कला संस्कृति सुनाती उदासीपी तुलाधर कंसाता स्थापित वसलारी ताम्राता शिखराता सिंधुराता बनिया वसिलाता कुपोषा जगमगु देखा मीजीपी छगु है धर्म छगु है भाषित छगु है भागने समार बुंदु साया माथे अनवयपी उदाजीपी 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 जोजुलोपा समदाजिटी संचार रेडियो उपत्यका चैनल सफटिकु मेगाहर निना चना डिपी सकल निना मि भाजु मेजु पिन्ट दुनुगुलो नसे लस्कुस नाप हना बना तैजना तुगु ज्याजो उडा स ज्याजो स जिखा चिकपिन जन्या कामी बेगेन दुलादर तोक रेडियो उपत्यका चैनल सफटिकु मेगाहर ज्या परिकल्पना उडा समाज न्यवय स निना चोंगु तुगु ज्याजो उडा स ज्याजो अवश्य न उडा स ज्याजो थोंस सच्चिवो जे न्यागु ज्याजो रुपे छिकु ज्ञान हैछन गुजुल अवश्य न ज्याजो उडा स थासत उडा तेगु गतिविधि उडाटेको सकता खन हेबेगु टाटुना उडा समाज हेबे कठ जे बिगेन दादरले यन वैचन दिगु खटा ताछने ठुगु ज्याजो एते दिस ई कठ विभिन्न कठ या हुपा या ठुगु ज्याजो मदिक छिकु यने हैछन बजुल अवश्य न ठु इले कोरोना भाइरस हुने जी उडा सले र छुगुटी छ हुपा हैछन उडा स निरन्तर रूपमा यहाँका चुनगु तर हुपा या सुरु पास थिके दयव चंगु अवश्य न उडा स हरेक बुधबार सुतोसिया चटेटा इला दिसे उडेटा ई तक जी बिगेन लादर दिसे रेडियो उपत्यका चैनल सफटिकु मेगाहर्ज तरंग रेडियो उपत्यका.com.npn हलियंक रेडियो उपत्यका बेबे जचंगु सामाजिक सञ्जाल मदि कति छ सिकुनि ने है छन गुजरा असुजे जिनमी याबले थे जाजो सुबारम या पाख्युने सबु नेप सुंगु अलि लोको हाको मे अलि थौ थौ मे बारे खना मासा तो कोरोना या महामारी गु छिट कैचोंगु कोरोना बिचो न झे थुगु प्रभावित जचंगु थुगु इले उडा समाज गेसुलाम व्यक्तित्व हितकरबीर सिंह कंसाकार स्वयदिगु सबु नेप सुंगु लोको हाको मे जी कोरोना सम्बन्धित ने छिकमिन्ट हेवेट नगुला थुमे जुजुका जी रंजित सट एदिगु तास थुमे छक नेने अले कोरोना एत छक सचे जिया छ ठीके छुखाने ठडाइगु त नेपसंगु मे पाखे ज्याजो मुडा कोरोना 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 छन्तजगुदु वन्दना
छन्तजी गुरु वन्दना कोरोना 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 नंगमी खंके मफुमा गुली बल्लामा कोरोना छ नंगमी खंके मफुमा गुली बल्लामा कोरोना छ अहम मनुया दुंगु पलाखा अहम मनुया दुंगु पलाखा जन्म जु मनु भाइरस छ कोरोना 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 अतिरापथन विश्वयुद्ध जो क्षितिजु गुजुला छंगु क्रोधया अतिरापथन विश्वयुद्ध जो क्षितिजु गुजुला माललिहा हूँ बिन्ती बिन्ती धाय माललिहा हूँ बिन्ती बिन्ती धाय नुगले तैते छन्त सदा कोरोना 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 छन्तज गोदु वन्दना अवश्य उडा समाज नाजाम व्यक्तित्व हितकर बिरसिंह कंसकारण सोयदिगु तो कोरोना सम्बन्धित मेडमका हनसका चिकमे लस्कु सेनसना ज्याजो खत उडास जि ख चिकपि ज्यान्याका मे बिगेन तुलादर तो ख रेडियो पत्रिका चैनल सफ्टिकु मेगाहर्ज तरंग ज्याजो उडास जिस तो चिकपिन हने सचिव चेन्यागु ज्याजो रुपे चिकपिन हने हैचनको जिल्ला छिने ज्याजुले जिस विभिन्न कठाया गतिविधि विभिन्न कठाया उडाटेगु बुख उडा व्यक्तित्व पखलमले से वेक अप इन समाज बेचंगु योगदान या चर्चा परिचय से वेक अप निगु हपा उतिवो या ख चिकपिन हने यबै चनो खडा छिने तो कोरोना महामारी हुने जछुवा न्हनि जे तो उडा व्यक्तित्व यानगु खला बला यबै त असमर्थ ज्याचनको जानकारी नजि चिकपिन ज्याचनो के मु कारण देवे जी थइले सुन गणना उना सूचना जिन्ना पचना वेक अप इना पखलमले ब्याकीको अवस्था मरेगु अनि कोरोना महामारी हुने जठुको ठाय ज्याजो न्याकी मागो जानकारी नगे चिकपिन ज्याचनो र फेजरे जठुको ज्याजो त जिस गुले गुले मत साइटे कठ मत ख कठ न जठुको ज्याजो न्याका चनो र के छ मस्तेस बनिको विभिन्न बाखट मसना पखलमले से वेक अप निको नुग खटे वेसिनको गुला थिरे उडातेको बुखला ढेटर लिसिले छ गुले गुले
ती पर्व या खचु तुना झटुको ज्याजो छ नेबै छ वगला थोय झले छ ठौन छगु मेगु ज्याजो जना वइचनगु झले थोय उडा छ ज्याजो या तबे धापांगु बोकट छ थौ उडा समाज पिकन छगु बिदि बियाले खन सिपिन्टा नेबै छ वगला हेटला जी उडाटेको यस्तो हे बिदि बियादु जिसा उगु बिदि बिया थि कठन सिपिन्टा तयवइ छनगु झले थौ जिसा उडा समुदाय दुने न्याइगु किजा पूजा या बिदि बिया सिपिन्टा नेबै छ वगला जिसा किजा पूजा यागु ठै विभिन्न खेना उडाटेको फासी प्रवइ चंगु इले उडा समाज किजा पूजा को कथा यामा लगा छगु विधि व्यवहार देखो दु के विधि व्यवहार ठौ त नेबेट नउजुल ठौ एतो विधि व्यवहार नेबेबे निते जिकमेन्ट प्रेम हिरा लादर तो किजा पूजा या विशेष तकया इको विधि व्यवहार जिकमेन्ट नेबेट चंगु जाछ उको विधि व्यवहार हेने पाके हुने ज्याजो उडा से ज्याजो या तकले नापांगु पो जिगु समाज का मस्त त नेड निसे चिन्छ दिया दुने केटा बिगु ठका येगु छौ क्रिया केटा पूजा ख जब काम च ल्याम ज्या वय समाज ल्याम जोगु ची कठ लाज त पुकेगु निन्ति केटा ल लागु यदि केटा पूजा मयानी म काम च या मा बौ सिना मिते के मालधासा दिपे हे केटा पूजा यागु भाव याना मितेगी केटा पूजा विधि अनुसार होमार चन पूजा बा कलसा चरण पूजा हिना छन्जग पूजा हिना केटा पूजा कोचाकी डकले नापा केट जय मचाइटा मोलुका निसियाका साइते लाका विधि अनुसार पाजमेस्या लुया खोचा वया खोचा सखाके भायाना नौन सखाकी ठबले निनमेस्या ल काप छको तया ठ्याबी स भैजनी सखा सिडलकी उगुल निनी गया स खुशी चुइके यंकी अले गुर्जु पूजायना बिजागु सिडेका नेको काप हुन टाउ केटा ल लाना ठाकुलिन मचाइटा केटा चिकी अन मासुको टोटी चिका ठ पिनेको स्थान गर्ने द्य यंकेट द्य पूजा न चोम ठाकुलिन जाकी व बजी तैटगु निपा मिचा जोंका चल्लाय छंगु पाछाका धनुष तीर जोंका ठठटी पिस जाकी देवा आदि पिछा बिया मा अवयके बिदा कया पिहावना गने द्य ठावनी अन विधि अनुसार पूजायना ग्वापा नेपा गोगु गो नेग व देवा नेग बेलाना केट पूजायाम मचाएट उकी नेपला छिका बनान्तरे वनेगु भायना बिसुवने पाजमेसा जोना ढेवलाटी जोंका टपुलिम पुइका छे है केट पूजा यामसा चल्लै छंगु धनुष बाण जाकी बजी पो जोना माबौके बिदा कया छोगु ढैगु तापक गुरिया आश्रमे छोया शिक्षा काकी छोगु या प्रतीक कठ कैटगु ख ढैगु जन धारणा दु गने दियके यंकुबले बिसु म मचाइटा पाजमेसा छे बन हैबले छेया पिखा लखुइ जाकी फचिव देवटया फ बारान छुना तले बना हया माबो पिस धौसग खेसग बि पाज पिस न मचाइट वस जुछि वो मामेस्त ल छपाटया धौसग व खेसग बि ठुकुनु बन बहनी म्यामचा भिनामचा फुकिटा इष्टमित्र पास भाइ बि सक्षिता फुहेनकी फुहे वो पिस गछि अनुसार मचाइट भिक्षा स्वरूप उपहार बि ठाउँको ने ठोकेट पूजा यागु सत्ता बिहारे यंका श्रामनेर यागु न यान हगुडु तर श्रामनेर यागु व केट पूजा यागु हे मखो श्रामनेर ढैगु छु या निन्ति बा जिन्दगी भर जु साँझो तर केट पूजा यागु ढैगु समाजे छटरी कजुल ल्याम जुल ढैगु या प्रत्येक कठन जिन्दगी छक छिन्छ रे दुने छक जग यागु ख ठोय खैट वाचाका ठौ या लिमलागु इले वो ठास मछि पिन्ट अपोको सामूहिक केट पूजा यागु ज्या उडा खल पुचटा न्हेचुगुडु ठगुने श्री दुख गुठिव श्री नेट तुलादर समिति पाखे सामूहिक केट पूजा यागुडु गु तस्क चोछा बहजु उज्जाख आजिगु उडा समाज विधि व्यवहार कठ केट पूजा याबले छुछु यामा टैटगुडु ठिठी इपिट बिगु विधि व्यवहार या नियमावली छगबालस्वे ठोय जोले विक्रम सम्वत 2004 साले राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर पाले ढेका टागु विधि व्यवहारीय नियम कठ केट पूजा याबले मेपी सुनान सुठे बनी सग छे मुआ मचाय पाजु पिनी पाखे धौस नाप सग छजल धौ सगने ढोटी छपुव तपली छग छेगु ढका टैटगुडु अठे विक्रम सम्वत 1995 साले पिडंगु उदास जातिको व्यवहार तैगु सफोचा चैत कठ केट पूजा याबले गुरु पुरोहित दाजु किजा म्यामचा पिनामचा पाखे सग हे मुआ मचाय पाजु पिन्ठास ढौसग या छजोल छेगु उकी मचाय त ढोटी छपुव
तपुल छग तयाएको अठे नेपाल सम्बत 1119 पिठंगो सामाजिक व्यवहार या नियमे चैत कठ कैट पूजा यागु या पलिसा बिहारे यंका श्रामनेर यागु तैटागुडो नापं कैट पूजा याबले मागु ज्या फुक छे दुनिहे कोचाकेगु पिनी वना या मयागु पाजु खला पाखे सगन लिसे तपुल छग वो दा सछि वो छड्का तक्का जक दक्षिण देछागु पाजु खला बाहेक मेपिसन सग महेगु मछेगु केट पूजा भए न्याके मा पिनी भए न्याके बले फुकीट ठ म्यामजा पिना मचा वो पाजु खला तक्क जग सटेगु बिहारे यंका श्रामनेर यान है पिनी हान भए न्याका चनिमुआ अठे नेपाल सम्बत 1119 दै पिडंगु विधि व्यवहार या नियम या त सुधार याना नेपाल सम्बत 1136 साले उदय समाज पाखे पिकागु सामाजिक विधि व्यवहार या नियम कठ केट पूजा याबले या विधि व्यवहार ठोक्टाउँथ्यो मिजा मचा बचा ढिक जुल्की तडिक जुगु मान्यता कठ बिजोड दय उमेरे परम्परा कठ केट पूजा यागु चलन्दु केट पूजा ढकास जी पुर्खा आज पिस ब्रह्मचर्य व्रत पालन या त गुरुकुले वना शिक्षा अध्ययन या त ढेका टाउगु छगु संस्कार ख ठुगु ज्या व्यवहार सुधार कठ ठोक्टा यामाले पाजु खल पाखे सग लिसे तपुल छग वस छजु मचायत बाहेक मेपी सुइत मबी पाजु खल बाहेक मेपी सग हेगु कागु बन्द यागु केट पूजा भे न्याके मापिनी भे न्याके बले आपला याना छेज फुकी म्यामचा पिनामचा व पाजु खल जक सटा भे न्याके बिहारे यंका श्रामनेर यागु नाप केट पूजा नाप छु सम्बन्ध मरो उडा समाज विधि व्यवहार या नियमे चैत कठ जक छि सक्ष्या केट पूजा विधि व्यवहार या उडा विधि व्यवहार एक रूपता हेट व छिगु जीवन स्तर चन्याके या निम्ति मुआमडु सामान्यतया फजुल खर्च मयाट उडा समाज सक्ष्ता इनापियन जंख ठुगु विधि व्यवहार या ज्या उडा समाज सप्ति स्वया सक्ष्या उति ग्यंक व्यवहार या अवश्य न ठुकु विधि विहार न्यनुगा किजा पूजा याले सुयामा किजा पूजा या विधि सुख उडा त्यसमा किजा पूजा याले गुक ठ बालक या फुइ रहेको जानकारी सिक्किन दत्त जी रहेको आछ भलसन कैछन लिसे जिन छगु छु इनात याना चन छिन जी उडा त भाषी पहो रका गु बेबे जजंगु वो मखो जी उडा त न समाज भेले पनि फुपी जाति ख जन समाज छगु बालागु सन्देश बि फुपी जाति खरका मस्तिका नेबेगु नीति छ उडा समाज पिबे वइ चंगु विधि विहार त दुनुगलो निसे पालन या रहेको इना देशे आरसे बजाको डिपा पाकोले डिपा दुका ठुकुवाया उडा बुखौ जना वेगु जी ज्याजो उडा से जेजो रेडियो उपत्यका नापाङ खुसी बजाको डिबारुका हाना छ कछिम लस्कु स्याना चना जी ख छिपिन जाइना कामी बिगेन लादर ठोक रेडियो पत्रिका चैनल 7.5 मेगाहर्ज तरंग ज्याजो उडास हरेक बुधबार छिपिन जना सुतसी चटेरे इलन से गुटेटे ई तक जी बिगेन लादर लिसे रेडियो पत्रिका चैनल 7.5 मेगाहर्ज तरंग मार्फत भित्र निना वइ चुना दिगु ज्याजो खटहे ठुगु ज्याजो सछि छ विभिन्न कथाया उडाटेको मसिका उडा विभिन्न पखलाबले से वेक अप समाज दचंगु योगदान ने चर्चा परिचर्चा यासे ठुगु ज्याजो मदिक याना वैचनको झोले ठौति छ उडा से ज्याजो या सचिव चे यागु ज्याजो ठेनहुको जानकारी न ब्या वैचनको छ कोही सुबाय देछन चुना सिक्ने सक्ला याना मे भाजु मेजु पिण्ड सिक्ने छ निन्द मदिक ठोको ठ ज्याजो याकित साथ सल्लाह सुझाव हौसला ब्यादिल उभे नीति सिक्ने सकछ यक्को सुबाय जी व्यक्तिगत विज्ञान तुलादरले सक्ता उडा समाज पाखे जी सिक्ने यक्को जी सुबाय न देछन सुनको छ आरस ज्याजो जी निकगु बेठनुदो निकगु पोठा सत ज्याछु उडा बुखन पे वचन उडा बुखय बारे खला मासा ठौकुने उडा समाज गतिविधि अथवा उडा समाज नाप आबदुगु गुंगु ठ जिउ खला पुचाया गतिविधि उनी याना चंगु मरु ती मुख्य कारण दैवे कोभिड महामारी हुने
कोभिड हुने दिस सुकठाय गतिविधि सुकठाय ज्याजो याकी तछि असमर्थ ज्याचङ उठुको इले विभिन्न कठाय जानकारी मूलक खटन दिस बुख सिक्लिङ हने यबे सुन खेतला खोइले झिङया माहौल दु तर कोभिड 19 हुने दिस या जात्रा दिकिमागो ठुको अवस्था न दिस या न सपोर्ट दुको विभिन्न खचुट बुख मार्फत हेबेगु न दिस कुटाइ सुन तर उरात न याले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले सहभागी दुगु जानकारी न दिस ठौ छिपुन्ट बीट नगुला तास तुगु वाया उडा गतिविधि बुख रुपे यने पाके उने ठौवे ज्याजोया निकागु पो ये बासी पिनिगु ताजिगु नख ये सहरे न्याकेगु जात्रा जुग्ली या ढागु यानोइ चंगु ख धैगु जन धारणा दै चंगु दु यात नेपाली भाषा इन्द्र जात्रा नाम कयवइ चंगु दु नेपाल सम्बत कठ यला ठो द्वादशी निसे यला घा तृतीया अर्थात भाद्र शुक्ल द्वादशी निसे भाद्र कृष्ण तृतीया छवा यंक थिथि देव देविया जात्रा पूजा सांस्कृतिक जाजो मडुपिनिगु चिर शान्तिया काम नयासे ठो जात्रा पर्व हनिगु यानवइ चंगुदो भाद्र शुक्ल द्वादशी यला ठो द्वादशी खुनु साइट कठ काल भैरव्या न्यने यसी थने ढुंका ठो जात्रा या शुरुआत जोगु माने यागु परम्परा दो या अर्थात इन्द्र जात्रा तिथि देव देविया पूजा प्रदर्शनी दृश्य त प्रस्तुत यागु ज्यावइ चंगुदो ठो जात्रा भगवान इन्द्र या पूजा यागु ख नेपाल भाषा इन्द्र यात यमा द्यन ढागुन यानवइ चंगुदो नाप्न प याबले श्री कुमारी श्री गणेश श्री भैरव आजुद्य सव भको लाखे डी प्याख ढका देवी प्याख पुलुकिसी महाकाली प्याख हाठुद्य आदि या पूजा व प्याख लुइकेगु परम्परा दैवइ चंगुदो नाप हुइका न वइ चंगुदो या मु आकर्षण नि या त कोन या ढका ये सहरिया कोन या भागे श्री कुमारी भेलु गणेश या रथ जात्रा टक याइगु याइ ठो निस राष्ट्र प्रमुख टक जात्रा बोटिकाइगुली ठो निस सोनिगले सार्वजनिक बिदा बिगु यानोइ चंगुदो ठो निया विशेष आकर्षण या रूपे दागी या त तक माने यागु यानोइ चंगुदो ठुक्या नाप बहुमत ढका मानन्दर समुदाय या तर्फ प कठिया चैत्य देका लिउन तक ताहकगु निप्योथे प कठि तया चायगु पाला मच्चाका सलस मनुटेगु सहभागिता ठोच्यान चंगु मत दुगु प कठि जना कुमारी चाहिको थासे चाहि के उजा न्याकेको प्रचलन दैवइ चंगुदो ठोइले थिथि ट्वाय मानन्दर समुदाय बाजन तक सहभागी जुया थाना बहुमत चाहिको चाहिला वइ चंगुदो यया नखया जात्रा उडातेगु बोटी डेन्टस यया नखय त सकल उडाट से झझ ढाक कुमारी गणेश भैरव्य रथ जात्रा लिसे लाखे सव भको पुलिकिस्या जात्रा लगायत सोया हनेगु यानोइ चंगुदो ठुक्ट हे ठ मोडपिनिगु नाम उडात दागी मनिगु ज्यान ज्यावइ चंगु वंगु दे यंकी दह तक्क न दागीले बोटी कापिन्ट यंकीगु यागु ख वो दागी मरु या ताम्रा कापिन्छ पेठनीगु यानोइ चंगु खसा दागी धासा जंग या मंगलमान महर्जन ज्यावइ चंगु दु या नखय झले हनुमान ढका ताम्रा काटेगु गुठी श्वेत भैरव न छवा यंक हे बजा याना वइ चंगु दु नाप श्वेत भैरव या ठा पूजा आज याना हाथु हाकेगु ज्यान ज्यावइ चंगु दु या झले असौ उडाटेगु बाहुलता डुगु पिन्टुना गुठी या पुनी या डी सम्हे बोजे यागु ज्याझन न्याको वइ चंगु दुसा श्री कुमारी श्री गणेश श्री भैरव्याट सम्हे देछागु न यानवइ चंगु दु या झले यला ठ द्वादश्य दिने शनिलय ठ दिवंगत ज्या दिम जय लुमन्ती उपाकु वनेगु चलने ठो बोटिकया उपाकु वनेगु ज्या यानवइ चंगु दु उडा मिसा पूजा या श्री कुमारी पूजा या तजिगु नखय लस्ता उडा समाज मिसा पुचल छु द न्यनिसे देशे शान्ति व सुरक्षा कामना या लिसे श्री सकल से हित जिमा डेगु येटु बसन्त पोरिया श्री कुमारी समक्ष कुमारी छेवना कुमारी पूजा यागु यानोइ चंगुदु ठुक्ट हे ठुगु हे इले श्री गणेश व श्री भैरव यातन विधि पूर्वक पूजा यागु यानोइ चंगु ख ठुक्ता श्री कुमारी पूजा या कोचाका टिकटे मिया प्रसाद ग्रहण याकेगु ज्यान ठिठी थासे यानवइ चंगु ख तर ठुगुडे कोरोना या हुनी मख जुका
हनुमान ढ्वाकाया ल्याकुली कुमारी छेयंका विश्राम याना रथ यात्रा सालेगु कोचाकेगु प्रचलन डयवै चंगुदु कोभिड-19 महामारी प्रति ध्यान तयदी त इनाम देशे कोभिड-19 महामारी ज्याचंगु अवस्था डकले नापा हरेक नागरिक पिसा थपिनी सचेत जिया ठुगु कोरोना पाखे बचे जी मागु ठाउँ या अत्यावश्यक ज्याचंगु दो ठाउँ या ठुगु विषम परिस्थिति सुनान लापरवाही यान जुलधासा जीवने सकाप जीगु निश्चित ज्यावगुदो ठोइले सरकार नियम पिठंगु कठ सामाजिक दूरी कायम या त पाल्न यान दी त उडा समाज इनापियागुदो ठाउँ या इले उडा समाज खलपुच पिनी सु दिवगत जुलधासा नापलाक थ सचेत सुरक्षित जीव स्वयमा नाप दाजकिजा थटिति पिन्तन लिचो मलाइको कठ गुठ्यार पि जग दिपे वना मेपि मौसे मृत्यु संस्कार या ज्या खट यागु इ ज्या चंगुली उकठ यान दित समाज इनापियागुदो नाप ठुगु विषम परिस्थिति या इले मधुमेह या नाम ब्या वनेगु बिचा वनेगु थेन्जागु छु कठ या मागु विधि व्यवहार या ज्या यान मदित उडा समाज विधि व्यवहार समिति कजी मेजु सुमित्रा तुलातर सक्षित इनापियागुदो 2076 या एसईई न्यत तुलादर या च्यामये प्लस ग्रेड विक्रम सम्बत 2076 साले न्यत तुलादर च्याम बनामी पिन्छ एसईई प्रवेशिका परीक्षा तालाको दो ठोगु परीक्षा बोटी कापी बनामी पि लुमना तुलादर सुनैना तुलादर रितिसा तुलादर प्रसोन तुलादर सम्यक धर तुलादर श्रावक सिद्धि तुलादर सुजलमान तुलादर शशांक मुनि तुलादर पिसा परीक्षा सकल बनामी पिन्छ ए प्लस ग्रेड हेट ताला उख ताला पि सकल केहे वकिजा पिन्त न्यत तुलादर समिति पाखे लसहना पिन्तुना देछा नगु ख उडा सयत धागुदु ठुक्टाए ठीठी उडाटेगु थरिया बनामी पिन एसई परीक्षा पास जुगुदु दक्षिण दुने दिवंगत पिनी नाम उपाको वनेगो पूर्व काल निसे न्यान चंगु उपाको वनेगो चलन ल दुछि कचे पाल्चा चाका धारणी दुर्गति परिशोधन नाम संगति बना यया पिनिया लागा चाहिलिउ ख थासे ट्वाटले ठठगु ड्यव ट्वा झझ ढाक समायान तैगु खसा तटा गोगु मेछ न्या तया सम्मे डो थासे छाइ तैगु ख सापार खुनु सिपिनी नाम यया दुनिया लागा चाहिलिउ खसा उपाको वनिबले पिनिया लागा चाहिलिउ ख यया आकार खड्गाकार ढाइगु खसा उपाको वनिगु लागा देगय आकार ढाइगु चलन्दो बुद्ध धर्म सिपिनी नाम गुली मट च्याकेफो उली सिपिन्त भिजुगु जन विश्वास दैवै चंगुदु उपाको वनिबले नि छपवा मटिया ल्याख स्वस व खुइपा पाल्चा च्याकेगु चलन दै चंगुदु ठुक्टा उपाको वनिगु झोले यदि ले आपलन देपि लान चनी गुली उक्त या ले लापि देपिन त तक पाल्चा तया मट्टेगु ज्यायान वै चंगुदु ठुगु उपाको वनिगु ज्याजो न ठने व कोने चाहेका वनि मागु ख उडा समाज हपा कोष पाखे आतक या टुङ्गुगु ज्याखत उडा समाज हपा समिति पाखे देशे कोभिड-19 ले चलो आपलाई उडा टेटन समस्या लाकु गुली उक्त या समस्या या समाधान या नवनिगु आज तया सक्रियता को हा वगु उडा हपा कोष समिति आतक छु चोछा भगु ज्याखत या टुङ्गुगु दु ठुक्ता उडा हपा समिति त कोष आ तक यागु ज्याखे कोभिड-19 न उडा समाज त लागु लिचो या छपुलो अनलाइन सर्वे न्याकेगु यागु ख ठुक्टाए कोभिड-19 न याना उडा समाज या जपिन त जुगु समस्या त चुटा तया लकडाउन या इले सच्चियो निगु परिवार या खुसावचे नेमेसित हपा प्याकेज राहत इनेगु ज्या यागु ख ठुक्टाए चे च्यामहि डाटा पिओ छगु पुचा पाखे चन्द महेगु ज्यायागु खसा हपा प्याकेज इने ज्या नुव कोसाका ग्वाली याना दिपिन डाटा पिन्त हनापौ इने ज्यायागु दु अथे अनलाइन सर्वेक्षण पाखे वगु सुझाव कठ कोभिड-19 या बारे बचा कगु जानकारी मूलक रंगीन पर्चा पिड बजा यागु व इनेगु यागु ख
ठुक्टाए ठुगु सम्ति पाखे छु कठाए ज्याटन याक्न हे गोसा गोइ चनगो योजना डेगु गुडु ठुक्टा याक्न याट्याङ्गो ज्याखट ख उडा हपा कोष निस्वन्त कोष निम्ति फन्ड राइजिङ यागु उडा हपा कोष पाखे उडा जपी मध्ये स्वेट गुगु अवस्था ग्वाली यामा ढैगु निर्देशिका पिट बिगु इले बेले अतिक जरुरी विषयले सूचना बिगु ख उडा सहायता थागुडो उडा म्युजियम नीति खुम उत्साही स्वयंसेवक उडा म्युजियम नीति स्वयंसेवक रूप जाया ढका खुम युवा पि न्यजुगुडो उत्साही युवा वेकपि उत्सव तुलादर यजु तुलादर अल्बिन कंसाकार स्वस्तिका हेरा शिखराकार पलिना तुलादर व सयुज मानपी ख यजु तुलादर उत्सव तुलादर अल्बिन कंसाकार व स्वस्तिका हेरा शिखराकार पिनिगु कुतला द उडा अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ढैगु कोर्स डिजाइन याना पिठंगुडो आटक निम युवा पिसम बन्डुङको ख तागुडो स्वेट ठु कोर्स बनेको चाहना दुसा उडा म्युजियम या फेसबुके सोया दिस ढका तागुडो उडा म्युजियम पाखे उडा म्युजियम भोलिन्टियर टेट यको सुभा ब्याचना ढकान तागुडो उडा समाज पुलाम लेखा परीक्षक स्वयंभू कसा मन्ता कसा तरङ गुठी जास्ना पुचाय सल्लाहकार व लेखा परीक्षक टली बिकवय स्वयंभू कृष्ण कसा विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 10 गते बुधबार खुनु सनिले या न्याता इले आकाजाका मरुख ठाउँकने देशे कोरोना भाइरस या महामारी अवस्था डुग्ने कसा तरङ गुठिया इनाप कठ वेकय डाहा संस्कार या ज्याख या चले करिब निमति जग गुठ्यार पिंचोना मृत्यु संस्कार या ज्याख न्याकेको याउडो कोरोना या हुने सचेतना अपने या मागु खयाटा मध्य नजर तया ओगो अवस्था मिसापि छमहे मठ्यंगु ख मडुम कसा उडा समाज लेखा परीक्षण ज्याखे आपलो तिब ब्यादिम मिलनसार व्यक्तित्व ख मडुम कसाय बिचा ह्याका सुखापति भूमले बास ल्यामा ढका कामना यसे दुख कैचो पि छेन्ज पिस ठुगु विषम परिस्थिति धैर्य धारण या फेमा ढका श्री करुणामय समक्ष प्रार्थना यान्चना ढका टाइटिउडो उडा समाज हपा पौ का जाय दित इना उडा समाज उडा हपा समिति पाखे लकडाउन इले न्याको उडा दुज पिन्ट ग्वाली या गुज्या अटिक हनि बपि छिकपि सक्सिगु गेसु गेंगु ग्वाली याना उगु ज्या सुठा लक्क कोचागु ख लस्ता सकल उडा टेट कनागु उडा सहायता धागुदु उगु ज्या तालक त मन कोसाका ग्वाली यान दिपि छिकपि सक्स्ता हपा समिति पाखे सुभा विषय हपा पौ हना पौ लल्यागु गोसा गएको खसा ठाउँकने कोभिड-19 या संक्रमण अफया वैजंगु या खुनी उगु ज्याज या मछिंगुली छिकपि उडा समाज ज्याको अस्ने सन्नलिया स्वता त्या निसे पेटा त्या इले छाया ठाउ हना पौ कया दित इनापियागुदु मानव कल्याण ज्या सदा छिपिनिगु नुग न्याब्ले कोसामा ढका आसन कागुदु ठुगु विषयले निनिकने या निन्ति उडा समाज ज्याको अस 4216 233 सुमन कमल तुलादर 98510 8706 से स्वापुतय दितना इनापियागुदो सिद्धराकार खलय नाय कोरोना भाइरस संक्रमित नेपाल देशेन महामारी रूपे बोल्न वैचंगु कोभिड-19 संक्रमण न्यानिठ अपय वैचंगु दो परम्परागत यत्कटवाय सिन्धराकार खलय नाय एवं उडा समाज सल्लाहकार सुरेन्द्र काजी सिन्धराकार न कोभिड-19 भाइरस पाखे संक्रमित जुगुदो वेकैट वंगु भाद्र 3 गते निसिन जोरु वेगु सुरजु खसा भाद्र 10 गते कोभिड-19 पोजिटिभ सी दुख पारिवारिक सूत्र पाखे सी दुदो ठाउँकने वेकैट बलम्बो या अस्पतालले तया वासा याका चंगुदो वेकय स्वास्थ्य लाभ याक्न ज्यावनिमा ढका सिन्धराकार खला पाखे श्री कंकेश्वरी अजिमा समक्ष प्रार्थना यागुदो उडास पाखेन याक्न स्वास्थ्य लाभ या कामना याञ्चना परिवार मेमे पि ज पिन्तन पीसीआर टेस्ट याइगु ख सिदु ये या झोले पिठनेगु दागी परम्परा ये या छौ मु आकर्षण या रूपे डुगु
ठुगु दागी वनेगु परम्परागत रूपे मरुटवाया ताम्रा कार्य समूह अर्थात गुठी पाखे सल सद न्य निसे न्याक वैचंगुदु श्री कुमारी रथ जात्रा कोचा ढुंगा दागी पाखे ठोडे सिपी व्यक्ति पिनी परिवार सहित कुमारी रथ जात्रा नाप चाही लेगुन यान वैचंगुदु ठौकने दागी पिकागु परम्परा मरु लुकुम फल्चा नाप परम्परागत रूप चना वही चौपी ताम्राकाट गुठियारिया महर्जन भए परिवार छम किसान मंगल महर्जन सहित सामूहिक रूपे दागी पिटने गुजिया यान वही चंगुदु मरु या लुकु फल्चा नाप स्वान चंगु ताम्राकाट पिनिगु आग कोठा ठो दागी देव पिठनेगु यान वही चंगुदु दागी वनी म व्यक्ति स्तन से मलुया व्रत जना था त निसी याना चनिगु या मागु चलन्दो दागी छोइपी गुठ्यार पिस आग कोठा बइला पूजा तयारी याना देगु यागु ख ब निसी कुमारी देविया रथ यात्रा कोचाका ढिमे बाज ढुन्या बाज सहित दागी यात लस्कुस यावेगु जायगु ख गुठ्यार या ठकाली नकी पाखे दागी यात विधि पूर्वक पूजा आजा यासे नगर चाहि केगु निम्ति छेगु यानवै चंगुदु दागी या पूजा ढुंगा दागी नाप नगर चाहिले पि डोलन डो बर्खी जना चोपी दागी चायो ठा ठासे लिलवना चाहिलेगु यानवै चंगुदु ठो चाहिलेगु झिस ठुपी व्यक्ति पिन्छ निछि हे छु मनसे जनजन मागु चलन्दु नगर चाहिलेगु ज्या लुकु फलचाया आग छेन सुरुज्या मरुसत चाहिला प्याफ यटखा न्यट ट्यंग न्यखा अस जनबाहा वंग मख हनुमान ड्वाखा कुमारी छेया न्यनिया गल्ली जुका न्याकेगु याइगु खसा ठुकिया लगटे हे ठुगिए मार्गे बहुमटन नगर चाहिकेगु यागु यानवै चंगुदु कोने पाखे दागी अटको नारायण चिक मुगल नुग जुका लग मुसुम बाहा बन्डे जुका हान हिउमट कोहिटी भिन्ड्याटवा मरु लुकु फल्चा ठ्याङ्का मरुसट न्यनिया भुटिसले ठ्याङ्का थम छ्याट जनवनगु अन्न ढेवा फुक ओ पिस न्यनि पंका कोचाकेको परम्परा दैवे चंगुदु मरुटवाया लुकु फल्चा लिक्क चंगु आग कोठा नाप सम्बन्धित ताम्राकाट गुठियार पिन्छ सलस द न्यनिसे दागी यात नगर चाहिका गुठी झाका वै चंगुदु गुठियार पिनिगु परम्परागत कव पाला पिन्छ ठौटक न दागी न्याका ठो परम्परा यता निरन्तरता बिया नेवाटेगु मौलिकता व सभ्यता यता मका वै चंगुदु ठो जाखै परम्परागत रूपे डुपी मे किसान यात गुठियार खला पिन्छ दागी या ख्वापा वस चिसा सुसुचित याना पूजा यागु ज्या यागु ख ठो जाय नीति दागी जुइम व्यक्ति व वेक या सहयोग पिनिगु न बिस्क कठ या भूमिका दागी पिठनेगु जाखे दैवी चंगुदु दागी यात नगर चाहेके ढुंगा अनलिपाहान आग छे लिहा वया दागी लगायत वेक या सहयोगी पिन्त भोजन याके न ज्या यानवै चंगुदु ठुक्ट दागी लिहा बिजा ढुंगा आग छे मु लुखा खला पाखे स्वागत याना पूजा आजा या ज्या यागु यानवै चंगुदु नेपाली दागी पिकागु परम्परा गब्लिन से सुरु जलदैगु लिखित रूपे छुन तथ्य प्राप्त जोगु मर्निगु अवस्था दो मरुया ताम्राकाट पिसन संयौं दनिय निसे बाजे बराजु पिन्छ निरन्तर रूप चलायना ठौटक ठुकिया त निरन्तरता बिया वै चंगुदु दागी सम्बन्धी लिखित रूपे इतिहास प्राप्त मजो निसा पाका पिनिगु तापो कथा भगवान इन्द्र जात्रा दागी दाङकिनी स्वर्गीय व्रत चोबले वस्पल यात पालिजा स्वा आवश्यक जुली उ स्वा स्वर्गीय मडेगुली ये वया स्वा कया चोबले सम्बन्धित मनुख स्वा खु वगु ढका जन टगु व मरु इत्या लखे थुना टगु तैगु तापो खन निनिदु व्यवहारे न ठौकने पालिजा स्वा ठे मजुरका सीमा जना संगा स्वा झारे यागो प्रचलन दै वै चंगुदु भगवान इन्द्र मान स्वा ठोम का मगुले भगवान इन्द्र त पाटकसे यान तगु सीका इन्द्र त टोटे त खसुएका टोटा यंगुगु तैगु तापोदु ठुकिन यया त्यसो जुना लिसे हनजी यक्कको सुभा देछ जुना उडा समाज वर्तमान प्रचार छन्जे भवानी तुलाधर जुयाटा लिसे बुख भूमि प्रेम हिरा तुलाधर जुयाटा नजी यक्कको सुभा देछ जुना वेकअपी समस्या जना ठो गु बुख
तयारी अन्दिला वेक अप स्टोमेस्ट हनस क यक्को सुबे देसि सिकमिन दन जी छौ इना पेन छुना सिकमिन उडा समाज गुम थर जो खला पुचले आपड जिया सुक ठय ज्याजो यातनौडु यान्चनौडु अथवा सुक ठय ज्याजो यागु गुसा गोचनौडु खज जिमटे सपोर्ट दिति इना पेन छुना इखे गिति छिकपिसा उडा समाज ज्याकु अथवा उडा समाज पुजा पुजा छन्जे पिना प सपोर्ट या थगु बुख छोटा दिदैगु इना जसे बाजागु दिपा पाकेउने दिपा ढुंका ठुगु आया मेगु गतिविधि जनावेगु जी ज्याजो उडा से ज्याजो रेडियो उपत्यका निगा खुशी बाथागु दिबा ढुंगा हना सकाचिक मुलस्कु सेना चुना ज्याजो खत उडास जि ख चेकबि जन्याकामी बिगिन राधल अवश्य न उडा से ज्याजो एचिया लिपांगु पोठेट नुगु लिपांगु पोडा सत्व दिसन ह्याप्ने उडा व्यक्तिना पखला मले से वेक अप इन समाज बेचंगु योगदान चर्चा परिचर्चा वेक अप इन समाज छुट्यान चंगु वेक अप इन गतिविधि दैनिकी गुकुठा ह्यान चंगु वेक अप छुखेले गुकुठा आबडे चंगु थायु यावट खट वेक अप इन पखला मले से वेक अप इन नुगु खटु को ज्याजो ताय वेचनको खट लासिने तो छुवा न्य निसे जिसा तो कोभिड-19 ने हुने महामारी हुने वेक अप इन पखला मले व्यक्तिको असमर्थ जोने जिसा तो विशेष कठाया खला वाला नेबे मचन गुण